Loh, telat. Telat, Bray. Kameranya, Bray. Apa itu? Iya. Wih, si bocil keberatan. Wih. Mantap. MG kayaknya nih, Dil. Wih, nyamping. Gulung le. Ya. Gulung terus le. Boleh lah. Harus trolling. Wih, ikan putih. Mantap, bro. Woi, angkat, bro. Woi, berhasil landed ikan putih, bro. Yes. Memang si bocil ini jos. Oke, kita lanjut trolling lagi. Pas kena ini besar. Hati-hati. Oke, guys. Gantian guys dapatnya, guys. Kenapa nih, guys? Mantap, bro. Kenapa tuh, guys? Dia muter-muter, guys. MG, guys. Kena perutnya, guys. MG-nya kena perutnya, guys. Kita lihat, guys. Nih, lihat nih. Loncat deh, guys. Mantap, bro. Tuh. Anakan, bro. Mantap. Anakan MG. Jos. Jos kandas. Trolling. Sudah 2 ekor, bro. Jos. Tak. Tangnya nih. Lanjut. Mana tangnya?